clear tu te chi bai le vek kule tunai chu Donald Trump malak na ngai thak tu ratamin in than ma alo tiam to thil sang sang te tuna hian aron ti hlo ding so mek zela heti me kara hian thil pakhat ngai event hlo deuh mai pakhat chu Donald Trump an sa khuana chungchang le pathian chungchang angai poimo na hi ania tuna hian video viral pakhat kan clear dona he video a hian US White House kota mitam tak an pungkhoma heng mi te hian tongtai na hun an man ba ka pathian choi moi na hun an manga tin chu ba ka White House chunga nge po hian pathian choi moi na hun mi poimo tak tak ten an mang boka olem hasain he video hi kan thiranga kan ngai dan te po comment lama kan soidonia Sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. ole video kanen takang khan White House kot le achunga thil thleng kha aropui khop maya he thil thleng hi Christian tam tak tan chuan mit tui tak na hial ani ome tam tak phei chu an trap hial ani mi then khat phei chuan US a hian revival har tharna a thleng le don aniang tiang ten ngai dan aneya Donald Trump ange po hian US a hian sa khuana kan ngai poimo nga ya tin chu baka pathian hi mimal tin nuna kan seng lu thaw ngai ni ti yin athu soina chuan a soibok ane I really believe you can't be happy without religion, without that belief. I really believe it. I just don't see how you can be. So let's bring religion back. Let's bring God back into our lives. Thank you all very much. US President Thar Donald Trump hian Christian sa khua hi aron ngai poimo chho khop maya thil sang sanga te Christian te hum him ani thei dan tur rom man na aron siam chho mek zela karliam ta po khan Christian te ven him ani thei dan tur executive order asaina he executive order wang hian mitam takin Christian te laka hian tharuman thongam to don lo ani achan chu Christian te laka tharum tho na emo boina siam reng reng chu jela khung mak mak turin Trump hian dana siam ani hetiang khopian Christian te chu tundin hmuna US a hian anzalen to a antan chuan amon om to em ani executive order assign baga hian Trump hian White House a nge hian faith office chu hona tum thu asoi to a hemi bo zui hian tuna hian ma ala chomek zela he faith office hi US a Christian dam tak te tan chuan a hludon em a achan chu White House a hian Christian te hian mun an nei ve to don ani tundin muna he faith office hi man thei turin anin buat sai to a February ni sari kumsan hi somni panga zirdop ni khan tama chuan television evangelist Paula White Kane hunrei takatanga spiritual advisor tan alo man to chu he office lo tu tur tan arwat na executive order chu assign ani he faith office in charge tura arwat chungchanga hian mitam takin Pastor Paula White hi soisel na nasatak aneya tu chi nge Paula White hi lo ni reng tuna hian kan bi chiang don ani ole masain Pastor Paula White hian engzirtir na nge akal pui thin ti hi soi masapotila Pastor Paula White hian akal pui ber thin chu prosperity theology ania pathianin ami te chu anrin na zirzelin hausak na apethin ti hi akal pui thin le athupui ania abera chuan Pastor Paula White hian hausak na lampang ringot hi angai tu ber ni in alang hewang hian tuna faith office lo tura
traman arwat tak awang hian soisial na satak aron chowa hetianga pastor Paula Huithian soisial ato na sat na chan hi chu sumle pai lam rengot a boipuya pathian thu tak lampang boipui lawangin mitam takin an soi ani pastor Paula Huithian ministry adina he a ministry hian an kalpui ber chu pathian an rin awanga malsomna donna lam hlir he ministry hian an zirtir ani hetiang hian iwang hian mitam tak chuanin hetiang zong hota zirtirna an kalpui hi thalo antia achan chu ringtu te hi malsomna rengot nilovin torna tam tak te po kan ma chon turani tin mitam tak chuan an soi ani hetiang hian pastor Paula Huai chuan thim tak main kaushan mi te chu tholom tho turba ka donation sang te kaushana peturin ati thina in chu ba ka an mani ministry a ngei po hewang hian hetiang zong hian thim tak main sumle pai lam chu a khon thinin an tarlang ani hetianga an ministry tan donation a khon thina wang hian tuna hian pastor Paula Huai thi a hausa to hlemaya in ro pui tak mai anei to a tin chu ba ka nun nuam tak amang to boka athu soiring tu te chuan amhan turin private jet ba ka in nuam tak tak te tiang hian an peto ani hetiang hian chanpuina adil thina wang hian mitam tak chanpui tu po atong to boka ama ero chu maktak main hun liam to akhan sumle pai thila mingchiat na lian tak alo tok to ani ome hetiang zonga sumle pai khonthina wang hian mitam takin an soisela achan chu ring tu te ison minzir ti dan chuan kan aya re theizok te ngai sak turin minzir tira chuti lai kara hetianga ama zok chanpui ngai reng chu thil thalo tak ani tin mitam takin an soisel vele bok ani pastor Paula Huai hetianga Donald Trump White House Faith Office in charge ni tura arwata ka wang hian soisel na satakan tok ani pathian rongbol tu tam tak te zinga hian a then chu manitana rongbol te po an kan di thei ome a chan chu sum khon thiam em sum ringot a chil te po han oma hemi te hian soisel na satak an tok thin ani all Huai thi April ni somni kumsang ha zakwa somruk paruk khan Mississippi ya apianga anu le pa te hian dorlian tham tak aneya kumngami chau ani lain anin chen ani apa athi nuwa anu chu Mississippi ya afaten chuan an kalta a eta tang hian sumle pailama boina lian tak an tok chowa anu chu zungol veya achu apha ani Paula Huai chuan tiang hian soi kumruka tanga kumsom pathum inkara mitam takla tangin bong suala to thule kut ator thua soya chung mi te chu an thenom te baka ama enkol tu te zingami anni thu atarlang ani anu chuan basal dang anei lea ti chuan Washington DC ya anin son le ani Paula Huai thi Seneca Valley High School Germantown Maryland a graduate kumsang hazakwa somriat pali khan Maryland na chen lain Christian Sakhua en leta Damascus Church of God Christian ta nen pe ani ti chuan nuwa pathian hne na tangin ko na adong ta a ti chuan chanjin tha hi ashilta ani pastor Paula Huai thian pasal boi thum lai ani to a pasal ma saber chu din naik ania kumsang hazakwa somriat panga tanga kumsang hazakwa somriat pako inkar khan anin nei ani nen hian fapa Bradley Knight an nei ti chuan kumsang hazakwa somkwa khan Randy White nen anin nei lea kumsang hi pasari khan an chen le ani kumsang hi sompanga khan Jonathan Kane nen anin neya ani hi musician rock band journey mi ani ti chuanin apasal pahni na le apasal pathum na laga tangin fa paruk anei ani ministry hi kumsang hazakwa somriat toplam khan andina Washington DC mi tenen an thokhowa ti chuanin nuwa Los Angeles lama nopang chanpuina lampang zongin na thokle ani Without Walls International Church ti chu adina kumsang hazakwa somko pakhat khan apasal pahni na nen Randy White nen he kaushan hi andin ani kumsang hi sompali changa kumsang hi sompako inkar khan New Destiny Christian Center apopka
Florida changin senior pastor na chu athok le ani ti chuan hemin hu hian Paula White Ministry chu adin lea Kovel Puma hetiang zong hian rongan bola mi maktadoi tam takin an rong bol na hi an clear thin ani Paula White Ministry a hian president angin aum meka National Advisory Board net tuna hian Story Life Church a pastor na athok meka Christian TV program Paula Today ya host animek bok Paula White hi drama evangelical outreach atan hian poimo na deuh mai aneya kumsan hi somparu campaign lai khan evangelical advisory board a chair na athok ani kumsan hi sompakua November tha khan drama chuan White House a faith and opportunity lampanga advisor atan alo ruat le to bok ani Pastor Paula White hi prosperity theology hausak na lampang zonga inzirtir na avang hian kota voi emozat alo inlan pha to ani January kumsan hi somni khan satanic pregnancies ti chungchang sermon ane wangin soisel alo le bok ibaka hian mingchi na dang ala nei le chu sumle pa ya tlak chiat na atok to ti le trinity chungchang hi pomlo tiang ten thu thang alo to bok ani hetianga mingchi na sang sang ane la hian Paula White hian anha to wang hian choi moina engmozat adong to ani ole Paula White hi White House a faith office chunga thu bertur ani dona chaman arot mio wangin ani hian chama president hun chung zong chuan White House faith office hi aman ain koldon ani hetiang thil sang sang ama chungchanga hian thil thalampang le thil chelampang hriat tur om nula wang hian midam tak chuanin an ring hlol lo ani nimasela US presidentin hetia arot mio wang hian mi tu man an hnial ngam lova athadon nge thadon lo ti ro chu nakina hunin alo shil tura ngayang ole khati zong kha tunchuma kan ngai thak thei chu ani e